Optužuju građane da na ulici traže izbore. A zašto ih sami ne raspišu? Optužuju buntovnike među narodom da dižu zadovoljni narod. A zašto nisu poslušali 716.000 građana kada su tražili referendum? Imate pravo vi večeras ovdje, kao i u cijeloj Hrvatskoj, zahtijevati izbore odmah, jer ova vlast ljude više ne sluša. Oni vas ne vide, ne čuju, oni ignoriraju nezaposlene, ljude bez plaće, sirotinju. I zbog toga imate pravo, a onda pošalju europske birokrate koji poručuju Hrvatskoj da izbori sada ne bi bili dobri.